Muthenya wa gatano ajumbe a kiama kia ODM mekinyitie kiharo-ini kia Jamhuri aingi mekirite marangi ma kiama gia icungwa. Uyu uri mucemanio wa mbere wa ajumbe aya kuma riria mutongoria wa kiama giki Raila Amolo Odinga akuire. Na mucemanio-ini uyu mwatuka wa kiama giki weyumirio na makiria kuona atongoria amwe matinekinya na handu ha uguo matabanitie mucemanio ungi. Ajumbe aya ni makindirite Oburu Odinga uria ukoretwo ari mutongoria wa kiama giki kwa ihinda ta mutongoria wa kiama giki. ODM is in power and we are not ashamed to say we want power and we are going to remain in power. Hamwe na angi aria makindiritwo ni muikariri giti wa kiama giki Gladys Wanga na nini ya mutongoria wa kiama. Gukiri uguo giturwa kia munini wa muikariri giti wa kiama giki na uria ni seneta wa Vihiga Godfrey Atoti gigitigwo na ithenya thutha wa memba kwaga kuhitukia ritwa riake kurumirira murugamo wake wa kiuteti. The senator of Vihiga, Godfrey Atoti, was brought here by the National Governing Council to become a deputy party leader. But we cannot find here a proposer and a seconder. We are going to drop him as a deputy party leader. No na kurio uguo giturwa kia mwandiki munene wa kiama kiria giikarirwo ni Edwin Sifuna uria utongoragia mwaho ungi wa kiama gitine ihurio. Ile mtu anasimama mbele yetu tutakata na yeye kona. Ile kama ni manuari tutapiga manuari na twende. Ona gutuika akoretwo akioneka kunyitanira na aria matenekinyia mucemanio-ini uyu mwari wa mutigairi Raila Odinga niwe Winnie Odinga uria wikinyitie mucemanio-ini uyu akiruta ritana kuri atongoria kiama giki guthikiriria thauti cia aria mararegana nao handu ha kumaruturura kiama-ini. I feel as a party we may be leaving some of our members behind. We must create space for these people instead of only calling them when we want them to shout. I, as your leader, I will not encourage indiscipline in the party because democracy does not mean chaos. Mucemanio-ini uyu maugite iturwa ingi iria itana ihurio ni ikwariririo na kubangirwo giikaro ni kanju ino njeru. Atongoria eru a kiama giki meranĩire gutwarithia kiama na mbere na makiria gutigirira ati ni magakorwo thirikari-ini iri kahotana githurano-ini kinene kia mwaka ukite. Ni giikaro kiria gitabanitio ni amemba a kiama kia ODM muorotwa ari gukindira amemba a kanju ya kiama giki aria megukorwo magitongoria kiama giki guthi na mbere twerekeire githurano kinene kia mwaka wa 2027. Handu-ini ha Inooro TV ndi kiharo-ini kia Jamhuri mucii wa Nairobi, ritwa riakwa ni Ikua Wamboshi.